whaatalo whatu. Na ufionga le whonga le pō. Na ufionga teito. Fionga le mtua taulangi. Malo le soifua. Malo le ngalue. Malo fo le tautua tunu. Whaatalo whatu fo i pa io si o tātou tunu. Pa ia I tama mo lātou ainga. Ainga fo I mo lātou tama. Songa I atu muma pule. I kuau ma la taua ainga le taima le tō le fua. Whaatalo whatu fo I le au whainga ruenga pa ia le atua. I so se whata whaitaulanga o loo whano no manu a waia se Manuia o tātou tangata whapele la lolangi atoa. Whaatalo whatu fo I le I ta maa matina mātutua. O loo taputapua I maota malawa. I lātou fo I o loo ngase I ainga ma whale mai. Ia. Alofa ngia le atua o tō tau tonga tinga. Tā alofa, tā alofa lava. Ia o le neia fiafi. Ia o loo ma futai ma le sunga ia malie whalava au. O le sunga ia malie. Ia o loo nafa ma le vaai o le soifua Manuia po le soifua le lei. O le vaenga o tonu ainga o alo mawhanau I whapea le au unanga lau. Talofa, Marie? Malo soifua, se umanu. Whaatalo whatu I le pa ia mani mamalo le tatou atunu. Whapea ona maua mai nei whaasalalanga. Malo soifua? Ia, malo le soifua Manuia. Ia, e mo ia sa ta iei mua le whaataltano ina mua. Ia te misa ia nai vaenga o loo fia mo mia le sila fia le atunu. E mwhai ona e whaalau iloa nisi o vaenga o loo fito I tonu I ele unanga le vaenga o loo nafa neima lau sunga whaamon. Ia, o te iloa e whaataimu lewa noa. Ina ua o maile COVID I New Zealand. Ia, o te iloa le taimi tonu la sa whaapea ona whaavai ai le onanga lia. Tusala e tā ua o le Wellbeing Hub. O I to tonu la o le Wellbeing Hub. E iai au onanga e tolu ese o lo iai to tonu. O le onanga mua o le afi. So le afi o le onanga lea mo le whaamawhanawhanaina o tonu o whale. A wale o la soifua maloloina o le ainga. I le vaenga lea I le afi. E mawhai o nao o atuta mai tai fo I wala tau fito I tonu I lea fo I au onanga. Ia e whai e whaatata noanga I tonu a ainga. I le vaenga fo I o lo whaapea o na mana o mia le ainga a wala wale whaamawhanawhanaina o whale o lo ono fo I la tau. Ia wa e mawhai o nao o atu na whai leo whaatata noanga mai la tau. Ia mawhisilingia fo I tūlanga I e whaamalama. Ia o hita. Ia e iei fo I la insulation mantua o vaenga na mo le whaamawhanawhanaina. E la tau te whisilingia fo ia vaenga whapena. Ina I mawhai e la tau. Ia ona la tau a watu fo I le fisosuani ia e la tau. O iai ia matanga luenga e mawhai ona fisosuani a wala wale whaamawhanawhanaina o whale o lo whaapea ona nofo ai. E whisilingia fo I la tau wae. A o te fo I la tau tonu ainga. La tau te whaatanoa po o so lava maota po o se whale o le kainga ora o le whale le housing I taimina I o taimina I lewa ta o le kainga ora po o e no fofo I se whale mautatongi po o se private rent o vaenga o malawa na e whisilingia I la tau pe a whai fo ia e o atu I la tau I whale fo I e whaapea ona alalama ma papa au e fo I le malo le atunu. Ia ina I mawhai ona maua lava e tatou ainga le soifua maloloina. Ia e whisilingia fo I meo smoke alarm. E mawhai fo ena whisilingia e la tau vaenga whapena. Manisi lava fo I so ninga e mawhai ona tu ina atu e la tau. A wā lava le whaamawhanawhanaina o tonu o whale. Wa I la tau fo ia o lea e la tau te o fo I workshop fo I mawaenga whapena. E mawhai ona whisosuani. I nau mai leo I la tau ma la tau watu.
wa tu fatu le nato mai I a inga ta itasi I vaenga e pui pui mai a inga mai le malulu a wa o te iloa ia o le vaenga le o le afilia ia e fua lava fo I le area wai le whapea na o South Seas o le iei se vaenga le e fua lava fo I le area o le au mai e lato te wava aia e peila o le South Seas o le lau te wava aia I nei le counties manukau o le tūlanga fo ilana e tau na malama mai loa fo e talo I loa fo e tatu wa tunu ia lea fo ifso soa ninga po le fo iau o nanga ina ia mawhai o na awane I tūlou lava le ngangana ne I tae pala loa tonu o fale ia ifso soa ni fo I a malama le tae au ia ta tala fa malama I whaasau le e fo tonu o fale ia o le si fo I vaenga ina ia mawhai o na tau mawhai e iei au ala e mwhaina poloka e awane I sau tonu le ea malulu I le fale pe a wha pe to whafale a inga le po ia o le au nanga lava na ale afila to ia e mwhaina whafso ta iwa o le ili South Seas le au nanga na e mwhai na fso soani atu ai manisi leva fo I vaenga e sila fia I lato o le wafito I tonu ia le au nanga lea o le mwhai na fso soani atu ai I lato malo whaftai o le vaenga mo muana le ale afi le pisa e ta ua o le lato te whaafiso ta ia pe lato te va aia ainga o lo fisiri e whaafifea ia ngai ainga fo I e tumoti pe nga o ainga le ngofo le housing e la vea I lalo lea fo o le pokalame ia te lo whaaftai mo le whaafisiri se Manua pe ana o ta ua mua wa e watu wala tau whai whaatata noanga I ainga e le ngata I whale la ia o le kainga ora ia e whaapea fo I whale o le private rent ia e whaapea fo I pe a whaapea la o so ua mauta o e watu la tau whai whaatala noanga I tono ainga I le vaenga lea wa e tātou te ilua fo ia e tele la fo I wale fo I tātou te maua la fo I whaasala launga I lunga le ea I le vaenga le wha I tinga o le fever rheumatica o vaenga umana o le ala I le o nanga le tau mwhai ina ia tau fia pe prevent mai le o atuai ia wha mai onga e ono la bebe ai fo I le whana ula iti e le ngata fo I le o tangata matua o le ango whale e mwhailanga e se polokalame fo pe e asiasi pe a whape o le ua mai ngei ua tadia kalsanga e koke asiasi ala I kaimi whakapula inga ia se kaimi whakapula ia a inga wala wailalo le polokalame a whape ai au mai le refill wai e au mai le refill I le South Seas ia na au mai la ia na whatangu fileo na vili leo o I latou fo ufito I toni ai wa o te iloa e iaisi teine lalotonga le e le pokalame na e fo itamai tai Samoa o lo le pokalame le afi e mwhaila fo e latou o na whai le whaatatanuanga I lunga telefoni o le tūlanga na e le whaitadia la vale a inga a whape o le manlia mai le a inga e whai le whaatatanuanga I lunga telefoni i e mwhaila van whai le whaatatanuanga I le telefoni ai a whape fo e malilie ia mo le sila fia lava ina ia mwhai o nei loa tonu wale vaenga o le fia mana o miai po le atonu le vaenga le tonu le fale o le mana o miai a whape o atu o ia whamalama i o tūlanga na mwhai o nei loa I lato ai pe o le anganga na ina mwhai fo ina o atu I lato I tonu fale ina ia lato I loa le ia le vaenga o le mana o miai le fsusuaninga mo le wha whana ino tonu fale pe o tūlanga na Mwhainga e whaamalama wala I fua whaamole maari le vaenga leo le whaim e o koe whai whaamawhanwhanga le whare. E li pokia kākoa nga I a inga pe li pokia whakainga o le housing. E li pokia kākoa nga le housing pe e li poki kākoa anga I a inga. Ni me o ramo o mia e whaamawhanga ki o whaapese e siwa pe kau ke o aku mo me whaamawhanwhanga le whare. O le vaenga na e ilunga le whaatatanuanga le whai po le assessment le whaatatanuanga na le whai e mawhai e le au vaenga I le watu o na latu Talanoa I le landlord I le behalf o le ai I mo le ainga e mwhai fo o na latu Talanoa I le kainga ona o le e amai ale ainga le whaatananga e mawhai e latu o na tatanu mawhai fiso ta inga ia
ina ia tilo la tau ia ile me le mafua ona mamai le whanau pe mamai fo tina matua matama matua mamai fo ia le ainga wa o le siva ainga lia e tu sai e pe ia isi taimi fo ilia o le fale e tatau ona wha fana matau mawhai ia la tau e whai ile landlord ina ia e whai le insulation o le fale ai e ni so i tātou fo ile le pe e whewhewhe e whai loa mai ona tūlanga le whape o ne te ua tūri ma le tūlanga ne te ua whapea e toisi e lunga le vento o le fale a e tu sa tu langa lana e mai le fatata noanga le ma i la tau i o le afile o atu e fai o le mea tauna fai e le landlord e provide vaenga umaia a wale o la soifua maloloina o le tangata le mono fo maututungi lo na fale a no inga le fuanga li poki le au fafukai e fa le wo ka wo le area le ia vaenga ia po tua o yo me nga o ia i counties mon ko e me vai ngo o ko fa fokula o le sonne le ngi o te loa wa ele na o South Seas o le yeli service le a o le fo ia isi o nanga i west ma central ma north shore ma tulanga pela a fa pela ia isi vaenga fa pena e ma fa ia ele au vaenga ia le e tu uma ia referrals e tilo ala tau i le vaenga o le lata i le ainga lea le sone o le lata i le ainga lea ia on whapea lea ia o South Seas le i le afi a vela le ainga le i South Seas wa le ainga le o le nofo i Otara ia a vela ainga le i papatoi wa o i area ia o le kava ele o sonia le kava ele South Seas a whawhenga i ainga fo i nai vilenga o la ko sogele o le sia wa kwa ke o vili mai akaku a fa pe vili mai ia tatou e ma faila fo i tamaita ia ona latou fail feedback ia latou ia le laute au ia review ina ia ma fai ona fsosuani fo e latou i le vaenga na ia ma wal fsota inga ia o ti le fsosuani nga fa ftai o la le si vaenga le i la ko a una ia o te lo fa ftai mo le fa fisili se man ia ole si vaenga lo tono le ole o nanga le community connectors so tainga wa o le ia ita mai tai Samoa ia mali mata mai tai tonga ile afoi ile o nanga le ole o nanga le e avatu le refill wa avatu mai ile vaenga ia ta o call center o la toula ia la to te talia telefoni ma say hello ma so tai ma tu ina tu le i connectors o la to foi la ia la tu te fai fa tata no pe a fa pe o se tangata e fia mana o mia se vaenga i sesi service i South Seas o le fa tata no lana e ma fai ona i loa po ia se o nanga fa tata inga fa pe o se ainga o le fia ma se fo mai Samoa ia o le ile clinic tato a fa pe fo o se ainga o le ia o le mana o mia ia le tūlanga i vaenga mo le benefit to ina po lo matua po o ia fo ia o ile vaenga ia le o tua ia e ma fai fo la wa te le o taimi e pe fo ia o taimi nei o le mo so ninga le me tau pusa me ai ma vaenga fa pena ai e fa mama la matu fo tatu tu nu wa e mantu tatu o vaenga o malava nei au mai fo ele malo matulang fa pe e au mai lava mai ainga a fa pele fa tata noanga lea e ma fai lava fo i ona tu ina tu ye mai lo tonu ai tamai tai mali fo i o la tu fa ia fa tata noanga le po le tonu lava le au onanga o le mana o mia wa e fo inisi fo i o malu fo i tatu watunu o te loa pe a fasilia tu nai te ne fo i mana i tamai i vaenga fo i ona o vaenga o le mana o mia i tūlanga fo i fesili ma tūlanga fa pena e pe fo i nisi mana to le fia pe e tau fo i le pua mala fo mai fa pe mai e le on tau tupe o tupe malo e mo i le on tupe at South Seas o le vaenga tonu lea ina ia tilo male malo o le au mai o i eisi swing o fa te ingo la tala a fa pe nei o le no sau nei avatu la upusa me ai o toi o le sitemi e tilo la to bia le la te funding mai poka la mea nga sau fe nga fi ma dia le fo ko sau ngai o le asset vai nga South Seas o fai ina ia suia le ainga le wa man tu le tatu tu Samoa o le vai nga le ma tu te o ni sila mo se lumana
ia sui la le tatou mafau ma sui fo ile le vai mamao ile tūlanga ina ia isi suinga ele fo ina ia inga o le mana o mia ona o le tūlanga fo ile nei fo vai taimi le wha amai o lea e no fo esea ona o le wha amai o vai inga fo ina e mwhai ona o te elif soaninga nea a wha apea fo oni a inga o lai lau te le mautonu pe ia se benefiti e entai do ai la tomu tūlanga ia e mawhaila fo ia o mai ia na whaila wha tatanoanga lea ma tamaita e fo ima ma li o la tau fito i tonu ia i le connectors ia e vatu e fo ile o le lango fo ia la tau ia o le si fo i vaenga ia e le wha apea na o le usa mea ai matūlanga wha apea na o le e iai le au nanga wa iai nisi e mawhaila fo ia mai le na wha tatanoanga o le ai loa i fo ie e tamaita e fo ima mali o la tu ia connectors o si ainga lia o le mana o mia le si vaenga lia e se mai le pusa mea ai ia o na fa tata noanga e la tu te ilo ina i lava fo ia vaenga po a tonua ia o nanga o lo o tonu South Seas e mawhai ona fisosoani e nei ainga ia pe o tu langa na le e iai tamaita ia mali ia le ia la tu e whaia whatata noanga na. A whawhia me fo i e a me kau immigration. E peo tū langa nai meo tau a whemalanga i. E mawhai lawa fo i la tau o na la tau tu ina sa o a i o le vaenga ia le wa pe o isi service ia iai o le whaifua ia o nanga na. O te loa pe o i le loa senta le i mangele o le sifo i mena le sifo i ofisa na me o e fesilingia e wha fesilingi fesilisi le la tau mo le fisosoaninga ma o nanga wa o te loa e ia o nanga umalawai e whaifua pe fo ila o le afi e whaifua i o le o nanga fo i le ali ima tamaita i o connectors ia o la tau ia e whaifua fo le o nanga lea ia ai mo le sila fia tatu watunu ina ia i loa la tu o le e iai le au nanga e mawhai ona fisosoani ma supportai i o tatu ainga a wale tatu wanga inga iluma a tatu ia nia tunu ka wala mere o le ngana pe yung whaka ul vea sorin kegi o le malama o le larokonga i le ngana larokonga o le whaingaluenga Samoa whaingaluenga larokonga wai kawanga i kongo vaenga umale o le community connecta ina i mwhaiunga sokai i wa e anga i si ma kua ia e fia la kue malama le nganganga i karangoa ia ma lo whaftai ia o le ala le si vaenga o lo ia i le ko au nganga ia whaftai mo whafsi se manu o te ilo o le vaenga le o le fito i tonu fo iai ia le vaenga le o iai le o nanga le o te whatau nuina e le taimi nei o le whanau resilience o le whanau resilience o le sio nei tu sa o le te aho tahuhu pe a wha Samoina e mantu e tātou ia Samoa a la langa le fala pe la langa le tonga e ta o le fatu pe fatu le la a matala langa ina o le fala po le tonga ole whawinga ina wha Samoa na ele nala langa ele e fua lava foi po le ale te le po le ale lau te le ole i tonga po le whala lela ole ingoa la le ole te aho tahuhu ole au nanga la lea e mo i la tau olo a afia i sauanga ia ele ngata ia afia i sauanga sawaina i o whanau ia ole to alua wa e fo inisi taimi fo e pe tu mai fa pe na o tamalu lo sa wifi ai fa ai fo fino la fo fa o le maila tu to lua ole tu langana e o fo live ainga e se tu lo fo le ngana ole pule le uma o vaenga uma ia ole ai wa o te loa ole service le o te fa tau nuina e ai mai si service to tonu ole service le ela vea i South Seas ela vea i vaenga i o te rangi marie te whanau rangi marie ATWC ole New Zealand Counselling ole Women Refuge ole Eastern Refuge ole Victim Support ole Toa Pacifica ole Strive o au nanga umai ole New Zealand Counselling ole iai ma South Seas e a whaapea lai o mai se tangata fo ilea po se client ia te au i vaenga i sa wanga
no utilo le mai ilo mafai fo le whaatanoanga. Pe ana tu ina tu fo ile stapo kalame. O whaatanoanga ni e le mafai ona whaalawi loa whaalawi loa whaalawi tele. Awa o le sipe e tātou le so matamuri matulanga e mawhai fo ona le o mai e vaenga whaapea. A ia lātou sila fia o loo iai le au nanga lea wa ina ia lātou malama i le sauanga i tonu a inga wa o tātou tātou buna mai Samoa. O le fasia o le tūlanga na e o fo ilai i taito lua ma whanau fo e pe o le tūlanga lea wa tasi le nei mai o le ewa o le pule le uma se itulou a se mana o le vaenga lea e te tau ona mataala fo i tātou ina ia tātou ilo ma tātou iloa le mafua anga ma le vaenga wa o le onanga lea e le ngata ina fesosoani ma support ia le victim le tangata o le wa afia ai fa apia fo le tangata na fa o le violence ile tangata le wa pe o le vaenga na le ai ona tele ia o nanga ia to tonu o le pokalame le o le fano resilience ina ia fesosoani ma support ai fo i tatu ainga o lo mana o mia le fesosoani le wa o teilo e tele lava sa wanga o le tupu taimi nei tonu ainga o le lava o le seleni ia o le lava o le malolo ia o isi fo i tūlanga pe o tūlanga ia me o vaenga o tālonga fai tupe ia o le fia o le sauanga ia ainga ia ai pe ona tātou iloa ia o tunu ni usila tātou te iai e malosi lava le tūlafono e malosi a tūlafono ina i fai fo ina pui a mai tātou mai le afia o tātou ainga i vaenga ia se man alo faftai e mongi lau sauanga ke le o koinga sauanga le kupu ke mingi e ronga e au fia e sauanga le o le whaafefe ia ko whaafefe o le upua me vole le o le kau whaiwhai ia ma le mea le o le whaama kasinga avo sauanga ia o mea umanga ai mese lava le mea le o le avo o sauanga i kongo a inga mese ngai whangau kingiraki maari o le mokwa sao nga kemingi ka whalongolongo ngai fo i Samoa i kala fo i ele mai Samoa e momolo koloko wole ka o se kanga ko mo kwa makua e manga ngai o isi o la ko whanau o la to whanau ke ofo ngi ia amul mole por ku ngau ki ai fa fe kaila o le ai er ka ko wafo o le o ko lo fo ia le ngaruenga le e ka mo fainga ia fa ki ai le de kula iso mai o ngisa o sa wanga ngi ile se me fo me ka ko viola mai o kupu mai ngi me ai o ngi o le ka mo fai ka fa ki ale kupu ngi ya wa masalo le mele o kelinga na so la ia fa wa la sa si le fianga o te lo o vaenga fa penai e te le lava ia afianga pe atato le matala i tūlanga ia pe fe na esa no vai nga ia nei fana e tatu te titilo fo i wai le ngata na o tonu lo ainga ia ai pe o tonu o lotu vai nga fa pena e tem fa na e o titilo ia ma e lo ina e lo ai le vai nga o la ia se ala fo i po se fana o lo afia i vai nga ia e o fo i se a fo i se tina fo i o lo mafatia fo i ono sa wanga ia wa e ngi fo ringol o kanga ka ke wa io wa fo wa afia o ingi fōringa me whai on ko mai kau wai le ese ngo o winga lo whaat ia e mana ia tele fasili o te loa pe a whaape whaateta inga whaape o se whaapotonga lai te vai atoa lai fia tangata umalai ai lava lo e te mai tau o tinale sa mua na fia a le wa sau nei o le wa le fia e fo inisi tūlanga fo ia tātou te vai i o lātou tino i uno oa matūlanga tau te mai tau ina i tūlanga ia. E mawhai lava fo iona e fesiri iai pe e tūlanga wa e iei fo isi taimi i nei tangata iai a fia i vaenga ia. E pe ele mawhai a ona talanoa mai a ona o tūlanga lea
e ma wa e fo inisi fa pe ia o le mea ana e mau e lo fia faita o lua fo la tama ma wa o le siva enga na le tupu ia fianga ia ona pe o le a pe e anan tupu o ia pe o se fatita inga pe o ia mai matu o le filfilinga ale li i por tamai tai ia o isi fo i vaenga na pe e mama ia e titil fo le fa pe o te ma o te fai atu ona e loa i tangata ona o le sa waina e mo le fa loa tu fo ele mafai ona matu fa loina fa la we tele vaenga ia ai mo se so ninga ina ia mau le fia o tina fia le tama fia le fana fia le ainga ia ave se ma kafi se aingi ai me se wale la kupu maolo ai kongo la ainga le mele wa ale ka ua leilo e kupu mai fa o la kilo e le mele ia ko o se anga sala kele le ina ia ma to fo itato a fa pe o le tulanga le o le fai ia e o nei fo ila le fana o le tulanga fo ia le la o ia pe fa pe ele fo ele se fo wa ma fai fo na fo soane ia fo po kalame e fa tau nu fo ia ave ina tina po na tama fo o le wa fia ele ngata la tina o le fasi a tangata o le na fa o le fasi a te ingo tama e fo po kalame fa pe na fai ona tu ina tu fo e fo soane ia fo le tama ia ina ia ma fai ona awane e to fa ia le va enga le o le sawa e o fo la ma tu ele vai ngale o sawa ino fana ka ua o le mele o le ka fio sawa ngai kongo o ainga o le ka ua o le me muri o ka o le o se me mafai o ka fio o le kula i so ngai winga matanga o le ai mai sia me ngai o ngai whanga wiki yo le lawa wa esa ngonge o foldinga wa ai o ngaka e sila fia ai uinga fa penga fuka me ki pe o nga fia e fia ke au zawo o sele wa o le vase ngala tala se Manuia o le telefo ia o isi tu langa fa pe e pe ele maua matua ai maua mai stangata fa ta inga fa pe alu le ile lotu ia wa maua le fai au po le fale tu le fai au ia pe pick up mai fo ese fai a onga ma ile a onga ia vaenga ia sa wanga ia le fai a ia o te loa o vaenga na e ma fai ona no fouta ia tatou a wala vale pui a wae e pe ana fai atu la utala mua e malo se atu la fono inini bisila o mea la na tatu te le manna a fo ile o ia i tatu ainga no fa no ilia local te mau le ainga fa no fa le tina le ainga ia ale ia pokalame ma fai ona o ia se sui le ma fa wa o si me ka fa ro ngi ku e le o ka mala a le anko le o le ainga le fai le la ka fa ro ngoi i news fo ia sa ngi no ngai o le ku i fa moi a ko ngai maku wa ingo fanga ai se me anko le le fai ko la e sa o lava lau sa no nga se man o te lo o vai nga fa pena e no fo e matala e matua e matua ile vai nga lia ina ia i loa po fele i lana tama fele ia o le si fo i vai nga ia matala fo ia pe o tapo kala me momo i poka lame ia matamatai fo ia whana wa e ia isi taimi o ama telefoni ma i potuma e lea lai le ilo atu e ta ita nei le vaenga lai whai tono potu le matamatai wa o te ilo o te mini wa te le vave le alo le o langa wa ia tamatanga se i tulo wa mawhai ka mekinga access ai lunga technology ia awa o te ilo ia o vaenga na ia e o ia ini tu langa unga e o mai ai le muli mai ai i vaenga na e se ko fo ko nga i mengi fa nga ke e mongi e mesi a onga e a onga ka e mesi ala ku ngi e a onga ke fa nga ke fo ki ka miki me lo ku ola onga e vidi a ka ko e vidi mai le pe o Samoa ia la ko ke e ka ka masangia ia a maule me sio ka kali o sio ka finge e a onga la ke fo ai se ko fo ko nga fo le se ke mi uma fa ka pula ai le fo
Whao ngā kama kiki o telefoni. A pe kāro le wanu. Kat. Ka le iwa. Koe whaafua ku telefoni kūle lea i ka mamara ki ngā se malamara kai au ngā rimu. Ma vela i lea o ngā wae. I le whainga access i whea I kongo le anga se wa ngā langa kama i... Chromebook. I mwhainga ngā whai au telefoni e le mwhai lai aru lengi. I lengi tata fo i e... O te le mana i te le lau sau noanga le vaenga le wa... O te iloa e o nai mātua fo i o nai pisi. E o le vai taimi fo i nei ia... Wa te le fo i a tangata fo i lea e leanga I lungo le wala ma vaenga le I whanau ai pe o le ala na le ave I e mātua wha ia le telefoni I whanau e fiso o le fiso ta inga na ai a o mai no le whale ia wa e te tawana na o lo telefoni ia wa o le si ai kia fo e whai o le ka pe o le wifi ia o le tūlanga na wa o isi fo e taimi se o tamaiti fo whai tong fiti isi taimi e whai atu o mea o ngai e sel mea lai o whai lunga o le afo o telefoni ma tūlanga na ia au whaenga o mai e afia e afia nga wa pe on tatu vai fo e nei vai taimi fo e pe ona e taua I le mele o le verbal abuse po fa fefe ma tūlanga pe na ia ta te vai e lunga o Facebook e isi fiso ta inga fa apea ia wo fa apea ia ma ia le vale ole wo fela fo ia sau noanga I lunga I le Facebook ma social media ma tūlanga fa apea ia pe ale matala I tūlanga ia wa e fela fo ia ona fetau I fosisi mea ia wo fa tupulo le vesina ia ole animo ia wo fo ile lunga tūla fono langa wala ofisiti la kai le vai kau mo fa longo I news nga feso o ka nga fa fefe lungo o telefoni le risi ka magiki nga pea nga pule e ka magiki lungo o ngole fefe ia ori ia fa fefe ako ia va ku fa me la ko wa ka songa lungo la fo telefoni ia le mo mai mo fo le e o mo ai le afo I le news nga feso ese le ma losio e fa so ka fo nge mo fo telefoni o le tūlanga nai tau fo iona no fauta I tātou o le telefoni e o fo ia le Facebook e le lei mo fiso ta inga ma tūlanga whapena ai e se non tātou whaonganga ia o le tūlanga na nai ia tūlanga ia afianga e muli mai ai I vaenga ia pe ia na whai atu fo e kōsai fo I le violence I tūlanga ia o whela fo inga o le tau whaafefe o vaenga whapena wa e fa ese taimi e ke o pop apa se si vaenga le fitau fo ia ale e la ta fa na wa le tamaititi I le tūlanga le ia pe ia na esa no ia e tale iva te fa fo I mai ia telefoni ia se ia dia fo taimi te alwe fo ile nga ia to ia vat fo ile telefoni o ia le telefoni o ia le telefoni ia la fasinga malo lo ia taito Talofa lava, o le polkalame le nei o le tā Faasoa mo lo Soifua Manuia, wa awina atu ona o le aunanga ma le tautua le South Seas Healthcare. Whaafonga le tā o le valu I po o astofi lunga o lau le tio Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. O le tawile tole mai lua su whami rute o na tāno le tula iwa, o lo tato iai pēr le porklame tā Faasoa, Soifua, Manuia, Talanoa, o lo te pena ina talenga ia se manu Mikaele te o whilo, ia me sport patua ia Manuia whaana maau. Na o tānatu tato leina sa mora tunu pene, te leo mele I o ia sirfia, tato iloa mātanga o pene porklame o lo tāna tanai, ia me se o po lama o stofi o lo suia mai lea matata, lea pito la au, lea pito la au, le vaenga po le South Seas Healthcare, ia mora sirfia tino le mano le tato, tunu tato no fauta, ia o pia ngai tato mane nei, wha ama I mtau tia, ia, pa ulama le pautuanga lama, Soifua Manuia ia o le tatou savavali ai ta iala na mai ai tatou le nā tolu tausanga o mai atu le anga le pātausanga ia wo fantasi lava ma le pulu mai po o umako kui ia le lama le anga ia tu whatau nuu mea o malama anau tala le tatou leina pe eise me pia pesilia le malo le atu nuu ia lo tāpenat po ia
Mai ia se manu ia male partua ia manie Manuia au e tari atu tō pisiri pa ese mo kau wha anua fesasi e lau wha whonga mai i le porkalame. Au pōrama o stofi le tō lai manu o au winātu ane porkalame mātango pie ia mai se lau watana tana mai mene i o iai i alo tō sila fia mo le tātou i loa. Anau tala atu tātou leina pa ese pisiri pala au mai mana ngang pāruana. Aro, maari e rangisi vaenga i leo i o e lau sa unonga mi whaiuna e afia i la role vaenga leo le sauanga tonu ai. Whaftaise manu mole avanua i e peila wafo i ona o whamatala i nātu. O le vaenga leo wa o te ilua e te fo i taimi o le tu ina mai fo i e leo fo i a li poti fo i a e mai te fo i leo o le vaenga i e fito i tonu i a i pe o le oranga tamariki ma i vaenga i e sawai no o whanau tunu a inga. E iai lava fo'i ia matangaruenga o lo mawhai ona lātou iai ia au nanga e fisoswani e mai se fo'i alai na i o tatou a inga ia whatu au mai le tatou atunu i Samoa. Ia e tatou mai Samoa ia e se lava Samoa e se ini le atunu unei bo tatou iai. E tau lau fo'i la ona tatou i loa maola i tū la fono le atunu o le o tatou no foi mau ai foi ina ia mau le ona fia o a inga ia ai peta ia ne ia e lava foi nisi foi vaenga o le au mai ar tatou vaenga le tatou foi Samoa pe o le control foi le au fa tu le me fai na fai pe tu langana e fai tu o laua matanga luenga le fai o le fai o tamaiti fai me le ai unga luenga mātua ia o le ngā lue whātasi na fia leo tina fia le tama ia o si wala au e tatou palau se manu ia sau no mai ia talo fa mal fa lo batu po kalamba malu kai ko fa pele tlaina ya se umanu malana malo e yo lo fesili a fa mole wa o maile tala le fa pe e o mailo to office fa Talanoa ia fale foi e fa ma fana ia e la sa to fisco soani o wale la o talia tu neile ai nga i yo a sa we lora male pao wa ki le ngale pao ni vai kai e ese fisco soani foi le e contact kai o ko i le pao i nga e fai o nga bo ma se so soani bo la ko la ia la fa ba fa ia longa lua o la o fisco soani o kongo ai nga le mele o le ka ua kulonga nganga Samoa o le pule le uma o le si mele o ke loia e maa fua mai isi kangaka foi a waku ngofu o kakuaina o kangaka langa la ko ke ngofu ma ave kupe ka maiki o kupe langa e fase ar ka maikiki i wanga fie e ka maikiki ronga lua o le si mea o lo ya lo le si kangaka e piki ro wakari i mai lea onga polo wapa fingi ai masangia e fa pe o ngi e o so se ka vale se vanga nga wa la kula ka vale e piki o me fa pe nga o le nga i lo wa ka ko ngombre o le mafua anga e lenga afia ka ko fa nga o fa fikau ia male fa fikau ri kele la vale pe nga ma o mai yo me la va ia ka o inkange ki ma me o ke fongi me pe nga o nga wa ai ko foi le silo ma ko fa mai ke fongi le se ka mai ya o manga o lo fo nga lo ma ko fa ke fongi la nga kam ai ranga fo le mele o lo va ia o aru lo wa kali lo ke ke fongi le ska mai kiki ia pe o me la fa pe nga ka nga ke fongi o le va le a lo fa me ka nga lo ka mai kiki lo ke fongi le nga lo ia nga ke ia nga yo vai nga fo le fa ku manga ku lo por kalama ai ma nga ke por kalama kala ngoma fa lo ia me fa lo lava a ko vai si manga ku ia ko vala wa fa lo ia whaftaila wa fo i mole whafsili fo i peona tu ina mai. O te lo le vaenga le wa e tā ua mai le susoninga le pawa. I e peona utu ina atu wa o lātou. E lātou te fiso o tae fo i ma le au vaenga i o le working income. O i lātou la peana u whai atu e whai le whaatantanoanga fo i malau susunga fo i. Ina ia mawhai ona tu ina atu e le avatua e mātou
fa pe o le la tutongi atu sa o ele e connectors ia le pili o le paua alau sunga e ave mātou anga i o le au vaenga ia le lau te iloina ia le pili o lau paua ia na tu ina tu le wa pe ana ufai atu e ia fo ifesili la tu te fesilingi ia connectors ina ia fa Talanoa mai o le weekend income ale wa umana na sauni atu la tu o le na mo tu so ta inga o le vaenga le wala i ona te le lau paua ina ia mawhai ona tutongi o le ale tu pe maua tu wa inga o tu langa na ina ia mawhai ona tu ina tu ai le fisota inga lea o tu wanga i o le weekend income o connectors o le sifo i vaenga ia afa pe fo i o lai e te le paua o le ia wa o te le lua ia afa i olo e ala lai se fale o le kainga ora ia e mawhai fo i ona fisota i fo i le kainga ora ina ia mawhai ona whai pe afa pe le o whaia ni e wha malama e loe mawhanawhana i lo fale pe a whai fo i le o whai se ka peta se tu lo ia o tu langa na ia o le si fo i vaenga pe afa pe watu e whai le a fo i le hita ia o le si fo i au wala e mawhai ona wha mawhanawhana i nei fo i lo fale o le vai atu lo walu lalo le matau la se tu lo ia tapuni loa ia wha malama ina ia awane ito e alu i whafole le a fo i le mawhanawhana o le wai le fale ia e whaftai atu lava e tu sai fo i malau sau noanga mai fo i e winga i au wala ia pe ona pui pui ai e sa o le leila fo i le sau noanga wa o le tūlanga na wa e mawhai fo i lava e mātua ona whai el tala le tamaititi awane i e a alu atu se piki o i lea onga awane i ne e alu e i fo i aisi tangata lau tu te whai le koud fo i le e whaateta inga ia o le lau whai atu tamaititi o le South Seas se ilonga la ta o atu e tangata le na lu atu e piki mai le upule na fatu ai lo o le na senta tu e mātua wa o le siva enga na pe ia le na e sau noa e sa o le lava lau sau noa o le tūlanga le i me au tupe e wha o le ole a i tupe ma tu iai te ia wa esi atu ai mai si tūlanga ai o le vaenga na e tatau ai a tātou mātua o na tātou matālai sa o lau sau noa matālai tūlanga ia wai e pei fo i o telefoni ia o le sifo i pei wo le avea sa o iai o le afo o le fisota inga ia e sa o ai wo va etu lo le silo matua fai ma telefoni le ia wo so fo ile fai ila na iPhone 7 Apple fia e wa ta televilo a se Manuia wa le be fa me se Manuia le o iai fo san telefoni ia o va nga na fai na matala fo iai tato ina ia awane i o tato tu langa le fa no noi me io sa wanga malo ia awa ole mele pena ta o hole ele yo mai la wanga le fa Talanoa le mata upule i lo fale a o te ia o mai la to fai le hita me fa pena ia le la o sa wele pile lo pao ia o fa sila ia ma wanga na la no fisilia ia le la o te le fale to te le mo le pao ia le kikir kupe ia tu langa na ia ole sila me foi le protava ia tai ni foi sa ela ta fana ia sa fai le lo matu o te le tangi ni tupe o te tangi la fana o pe a fale to ia na fai lo le mena ia lo matu le a fai nga re ai a lo le poi fai nga re ona so ta inga lava le wa se vanga na wa ave tupe tangata pa to ai lo fa pele lo fa na o pe a le piki mai ai le lo se tupe pe sa wata mai titi ta ele polato nga me tupo ele ke ai so lo nga vai ku ya sa lo vai o le ula vale yo e ka bai ai le lo vai le ka bai ki ona le o be se ku o si na wala foi le ta tu te lo e tu poi fa la me to ai ia ai o ese si va la wala ka ka ma lo fa tai lava mole e so mai foi ma ko foi piccola au ia fa tai lava ma viet proclam ia fa tai Soifua. Soifua. Ia, mari, koe i ngisi ia fo. Wa ese mai sa wanga i kongi. O ngisi sa wanga fo i e renga pinga nga kai kakalangoanga i feo inga fo i mo o maingo ka ngaka. E whenga sa wanga e... Ia, o te loa whaftai mole wanofu i seuman. O te loa le vaenga lea pea no o ta ua ina i tatu a inga ia le whatu a mai Samoa. Ia, o lea lai o mai nei e se fo ile lātou
wa ai fo i le o langa male life le ye ngi sila e o mai ala wa tātou Samoa pe fase ai lumor falo le si ai ngana tama ile ye se popole wa o me foi na le fai o le foi fai I ai o ine ile tunu nei ia o tulanga na tau na fai te ai e tau fo ia la o na la tau sila fia mai lo le ai le I o mai nei ni sila I vaenga ia I tula fono I ne fai ona o la saunga le mua I ainga awa o te iloa o isi fo I vaenga o whanau fo pe wo mai lo fo I wa ai le life I nei pe o le tau le tau ese ile le fo ile le o langa fo I mani skaili e kau skaili ai wai pe ia ona o fai atu fo e ye isi taimi e tutu po I vaenga wha ape ai tono tatu ainga man tu o tātou ian tātou o mai Samoa. Le tātou mai ama mai le practice le I Samoa. O tātou whanau le wola I nei. O ese fo si o manga le wola I tātou whanau nei nei tunu. O le tau mwhai nei ta mai ti adjust mai o lātou o langa I le mea le whai atu ai tātou. Ia ma le o langa fo I mari si o manga o le lea fo I le o lai fo I lātou nei tunu. Ai awala I tātou na tātou malama I ai. A whapea e I vaenga e mawhai o mea o course mea mātua, parenting courses. Mawhai na e alu e awa o mai e fo I vaenga e mawhai ona whaatama o inga ina ilo mawhau. Awa na wale saunga le mua tono a inga. Wa o le vaenga na e tau on tātou malama I ai. Ia e mōr saunga le mua e fo I nis taimi e fo I o tātou manatu na e le pule mai ale se o lau whanau ma vaenga na. A o le atunu le tātou te nofoi. E le iwala au atunu sila tātou te o mai. O tātou wan tātou marili e tātou te o mai ni New Zealand. So la e tau fo iala ona tātou muli ta i le tau la fono le wa au mai fo I mo tātou ona a tātou muli ta e. Ia e fia fo e tātou a inga fia tātou whana. O te iloa fo ia ia inisi whanau fo ia. E o le whainga tāna open mai fo ile ia tātou ona e mua whaala la atu le whasi ele ia e le whai mai le tamaititi. Ai e fo e lifetime e tātou pe atu pulise me la ta whanau e mua ta le fia whape. Le amena le ina e le Talanoa mai. Ia o le whesit e alan le Talanoa mai o le whewe. Mea na e tā uai fo ia vaenga I o le whai o Talanoa nga whale ainga wa e fo I stein fo I lele na pa wal time mwhai na wato ile upo fo I o le ote ma ele lei le ote ai le sepe e pomo mo whanga e whaano fo lele lalo ia e whaasanga lele I lautama ma e whai ele le Talanoanga ina ia I loa fo e tamaititi o le avatu I lo fatu le whamatalanga le tu ina atu iei amari e sa olo kwalangi o le whaikala o le si sauanga le kongoanga. A whaia o lau whauinga ina na. Wale winga laka mwana. O le kala le la whai. E o kala o se sere me buaronga iei. Whika mia e ange e ka amilo I whala kala po se fulu kanga. Wakua ke le la wale se senga o kala le waru. O le winga langa o le ofisiri. Po le whaikala e la vei la lo le afu. O le sauanga I kongoanga. O le si vaenga nei la vea ai. Wa o te iloa a wha pepe ia ona e saunua. E se al wha matalanga le wa watu I. E se al wha matalanga le wa momoli o. A wha pe te iloa e tupu. E se a inga. Ia e paua le vaenga e tauna e wha taunu. Ia o lo nofu awa te Talanoa pe a whai e te iloa. E iei le se a inga le vale pe a wha pe wha te ta inga o pe a wha pe te whai mai. Se wha matalanga e o te iloa. E le anga le lua vama taito. Ia ula ia. O le wa e au mai e ia. Ele tau no whatau ina. Awa o le la walu e tau I o le anela me la amawai. La ia le se a inga. O silanga o mame I o ia kai ko mo tawai le whaingo o ele ngawhai e. Ia o ula vero singa me fora pe me o maki ai. Nanga o wa esele kala la walu bifo. Inga e kupu wali sa wanga I sa wai fo ia. Le ngaka I le loko kanga wala fo I mangaka I wha kirea ngiri kala kirea ia. Wa e tupu e fo I le loto tinga. O le tinga la na e o mai e tono ainga pe a wha tita ingo se me le tupu I wharwhainga luenga. Ia a wha pe la le loto tinga. La
la wa mo e me se tamai titi e sa we se halo mai o le wa mana vat ai te ia le pa yo le po wese ia o le vaenga na o no tūlanga le ale o mala tamai titi le vaenga le ale ona le fia fa no foi la ia i lo mai no next door i o next door foi le wa vili le o ko vai fasinga le fasi ai ma fu mo foi ka ia se va pasar o le si sa wanga i ko mo ai no mo foi ka e la ngisi nga maka upu foi e kau mua kui i winga i mehi o sa wanga e ka ki ia sa wanga foi e whana wa ngisi e kua kore sa wanga o mea o te loa a foi e iai lava i la tau foi o lo e whai lava foi mana whanoa noa o tūlanga foi o soifua wa iai wa e iai na isi foi tangata o lea vatu foi lava ia whatita inga o li poti mai foi leo ma e po se tama e lima se furu mon tuputa o sanga ale lava e fasito o lua ia ioi se tūlanga wha pena ele e titilo atu ia o se vaenga wha pe ua wha o lima foi le to o lua ia esu e atu ono lea o le lava tupe wha atau ele pia o le ala le fia le tina o le ainga ona o le la ilo o le la ali o le seileni a o le ele se wha atau o le ainga o whaia o le si vaenga pe mana o foi e ave le tupe le wha atau ele pia a lea e iai le vaenga le wha teta inga po a foi po o pili o tamiti a onga po o tūlanga na po o le rent foi o mea te tauna whai a le wale whatau nuina ono mana o a tangata le totas ia na tupu e leo na o ale na sau whaamisa ia ma whasi e fuila i o le tina o le ainga ia ma o atua isi tūlanga wae pe ana whai atu fui e fui a isi tina ui o le fui wha o lima i nei tama sorry ia o le wha o am ia la o le tūlanga na le iai wae e fui isi taimi pe ua pa utele i tama ui ana fo i fo ana tinala fo e fa mafa la to au i nei tama e pe e tatu te tadi e fo ile ia ai o le me fo e tauna i lo te fo tinawa e ia fo ipokala me fo i e pe o le anchor management ma fai ona fo i ai leita ina ia se me a e ita o le ale me tauna fai wa e sike me i kalor kanga ka wo me vela le tino wa mana o fa o le fasi bo le e tau la fo e na e no fo ilalo ia mana vai tonu mana vai fafo ia e al fo le sa vali ia le sa vali le poloka ia te toi fo e mai ia wa sui fo lo ma fa ai fa tela e fa tau no lo ia e kiki lo fa pekal fa silo ma ku wa lu lilo na mata ia wa le sa nga o le mo na fasi ka fo ska ma lo ma o fo fikir ia wa o vaenga na e fo i situ langa fo i se umanu le vaenga le inai ali imata mai te tala vo pe o tu langa na le fo i la tu filfilinga e filfilinga la tu te fai pe e ata to wa pe ia o filfilinga tama por filfilinga le timi ai pe mo fili uma mai ele a inga le vaenga le na o le taimi wana no foi wa le fia wa fo ile imana o ile tama ita ile ai ona fai lava ona fa fia ino lona a inga yo le mene o tupu ele o fia ele tama ita i po le ali foi ia o le anime tu e vesi e o na o ile lima mtu langa na yo isi vaenga wa fia ima o mea umalava na ia afia i vaenga i o le sauanga i tonu ainga po whaala putonga po a fo i vaenga i ai wa e le whaapia fo ina o tonu ainga e isi fo isi vaenga fo ia whaata inga o taita i o tarvou taita o koutu au la kapi matulanga na e tau fo ina la tau matala o la tau le lau te fisosuani fo ima support ia vaenga ia e le tau fo ia la tau na la tau so na la fo fa matalanga fo i ina itamaiti ma wa e ia leska me ki ke uloko ale wa pe fo ia wa uia i tono lo wa inga pe ata o te tu ma tu langa na itamaiti ia ata fo no tama fo ia e fo ila ngona o fana wa e isi taimi e tau te fa pe atu o ia tamiti tisilina se tulo na valia ile ma fo le tamiti o ia o le
o ia e whapena. Ai fa ku sa bo fi. Ava ko ko ki ko sa bo. O ole ba ko fi le fa yi fi au. Ia wa o vaenga na e tau fo i kusa o le kulanga nga o le verbal abuse e fo isi i whaamatalanga fo i toi tite a ulu watu se i tulo ai e tau e unga tele whaamatalanga na i nei pe atatu fo i ia a o me te tau ona tau fia ma oane i toi mau e tonu tatu a inga wa e o maisa wanga ma vaenga ia wa paua le tūlanga le tatu te mana o le ola manuia ma le ola fia ia wa le ngonga ka pokala ia o le soifua o le ta Faasoa soifua Manuia o le ai ia le foi lai fika wile le ala ma vaenga tonu ia o nafa ma le vaenga e lau sunga fo ia vaenga ia o le afi o le community connecta ma le whanau resilience me umala ia le wo umanga le fu fafonga le kungu i na o ko ngā luenga fo o lo fiko i kongu ia ia fo i koe ngā makaka ia whafka i lea koe i le ko mai fo i ma le anganga whapalpale ko ke whea ngai e mangei ia wai le whaingo whira o ko ngā luenga wa e fo ia pea fo ona e sau no wa e fo ia i si tangata fo i ele o nisi fo il tatu watunu ia e la tu te vili tu fo ima ma tu ina tu fo ini peni fa matalanga ta fo afefe tulang fa pena e me se ana na ia li fo ima tama ita ia i le connectors pe fa afefe fo ima fa ia tu fa matalanga ia ai ia i la tu la fo ile le nganga fo ima faina na tu ina mai fo ise se tali fo ia i la tu wa e ia isi time fo ile le pe ka ko ke stress po le mana o mio se pa wale me fa mai pa wale me tani mai i pele ai ia la tu mana tua e ia inga ma fasili foi e ma fai ona tu ina mai e la tu ina ia ma fai ona ma waton wale vai nga le alwa toi e le mo na o sina vai nga fa pe na o pusa me ai o sia o ngo foi la le e Manuia i lu ai nga nei tai au ma sina le ma le lu mana mo vai nga ia fai la tu una la tu i lo ma o ina i fo i lato ia e umatu lato mo nei soifua e o laifo soifua i fo lato whanau o lea la vai wha awa ula fo i leo la Manuia lea pe ia na ta ua pokalame ia ngā utou whaafo ma Samoa e wha marurua fo i pia wha pe kerengi whesidia a le ofisa ngei keimi wala au mai ia o ai inga ina ia no fo sira fia fo i le mkanga luenga ngei ma lau fo inga luenga ia le vaenga kongolo mo mia ai le sosoangi ai me se ia na o fionga le po la sunga fo le bo vidi mai mo se sosoangi ai o ko ka mai vavi ai kari mai pia ia fesiti ia nga sanga kongo wala ia le o la muka o pu le vaenga kongo mo le sosoangi ia e so upu mulu le la marka ia ave ia nei tu lai mo le to ile ngang fa aftai tele la vai officer fa sala mo le vano fo fai una maua ia le ngata fo ile oni si fo isa mo fo ile vano e fesidi mai ai fo ia pe la fo na tu ina tu se Manuia o lo to si la fia la fo ia na ma to fo imatanga luenga ia o le so ninga la fo imane au nanga ina i mafai ona no fo si la fia o tato watunu pe tele a fia fo i au nanga o le tu ina tu ai a fai e sila fia se tasi o loo fa peona a fia nga ma fia mana o mia fo ia le support ia fai la fo no fa so tai mai fo ia i mātou fo i o loo mātou ngalulu e fo i a ve oni au ona fo ia te o tau fo i le malu tatu watunu ai fa aftai tele lava se umanu ia ngata fo i leo taito mole a vanoa fo i watu ina mai ia Manuia lava fa sa ngoli o le po ia fa aftai ia nasa mo le por kalame mo tatou i le nea fiafi ta Faasoa soifua Manuia ia nasa Talanoa to ile sunga ia mali e falava au ia o lo na fam fito tonu ia vai tonu pe ona Talanoa le nea fiafi ia watu foi malu i poenga i la auto fa fonga foi i singa ngana o fa ngai ia o le ngana lavo ina ia mafai ona fai ngofie ona sila fia ia vai tonu o lo anga ia au nanga ma me tutupu tonu ai ia ta tonu ia va tele atuai lo to fina ngalo ia ma ile nei fiafi ia soifua ia ma Manuia
Maro va tai se manu ia me sol pa tua ia ma ni ano la ta pena pa por manu ta to tunu in ne fia pita so i po ia so i po manu manu ta to tunu ia lo to so i fu oro pena ta tu manu tunu so ma to ia ta to e fe lo i po le lo fa ma fi le mo le ri e le aso to fi o mo mo ta ma sen la ma le manu mo ta nei fa so i po ia se manu ia so fo ia tai to ia lava to e ngoli ai o ngā ruengo le nei fiaf so i po ia